Abana mwese ndabasuhuje. Yezu Kristo akuzwe. Ndashaka kubibutsa ko Yezu abakunda cyane kandi atubwira ngo nimureke abana bansange. Kandi ngo ingoma y'Imana ntiyaba ameze nkabo. Abana namwe mujye musanga kenshi. Burya iyo wumva ijambo ry'Imana ni Yezu uba ukuganiriza. Iyo usenga ni Yezu uba ukuganiriza. Yezu ni inshuti y'abana. Namwe nimumukunda muzabona ibiryo kandi abahe ibyishimo, kuko yahaye abantu imigati n'amafi barabisangira barishima. Kandi ntitukabe ibisambo tumere nk'umwana watanze imigati n'amafi, Yezu akabitubura akabigaburira abandi bantu benshi. Namwe mujye musangira n'abana b'iwanyu mudacuramye. Mwibuke gusenga mbere yo kurya na nyuma yo kurya. Muryoherwe.